boleh fikir perlakuan tu apa ya kan ke video tas ni te perlakuan nak pada jupi ada bantai ya kidok kha hang ne po hilan Southwest Kasin District kalian tiat nang tei na po mokrwat kemarin saya senat katu kanong lang pinpoy darat ini hang ne po pojok area tinggal ada bantai ya kidok kha mentak si santrik mentau di sembar arja arsan bakajing khoi kabam kolong hak te khat lai tarik di sembar arja arsan ke bolong las sejan kaban sawan te ka price kalong san pojar ke beningkong si pojar ke baar san hajar ke balai si hajar hadu kat kendai teli bat ar hajar construction ke baar pau ya kalau kedua nak minta kabarung melanjutkan interview yang ketika jikwai kabam kolong tang arspa sempurna kabarung te program yang ketika jikwai lapun ada mangak iba bayinya badia kan ni kabarung isinak nang tang arspa sempurna kadai kum ka jikwai kabam ada ban Christmas nak minta jupi bar perwan ti kidok kan kita tak arspa oleh program itu video tak kidok harus saya sudah tiawan-wan teksi kalau kedua lagi wajar pun kau wajar baar wajar mulai wajar besar percis pada kau arspa tiga likely kepada perwan hitam ni kidong dia ujung yang marjan buan masih kita kalau berkunjung dengan jikwai ke blok tang arspa seperti ka baru plus jarnu in second tu si perkajing bu jika kolong haka teika artrik haka por prabajiman step kadeka step situ ding bat galak pada di perwan ban ya burak por kwai ke bisban teika timrit mah arspa sanpau jar abang tak arspa sanpau ba asih poja karau bar mah kendai kidok khang ne po hilan kemang yang tang kidok khasa jadi sudah nak minta ketika khat lai terik tahu benai ar hajar kilo tang baru tang kan kami bahak kan punya sama dah 10 kilo arspa yang wan perluan tang arspa sanpun ka kabarung kadi kaji khoi ada ban Christmas nak rezeki sanpo hajar kemud laco celebrate Christmas bar new year sanpo hajar re yang wan raw bar balai ne arpo pra kidok khang ne po hilan na batak ai trik ke kai tang arspa tang kidok khar sudah tang kidok khar sudah ni re man brut ini re kau di sementara kwai sampai buru kapras ne wene Pas na wene. Sebasan na wene. Tadi price tadi. Makalai terik. Mungkin Klein noch ada. Klein noch ada. Rau kanone. Benreu. Oh, tele ke price. Oi. Re phi. Man maaf cuak kadang. Tadi amnya berat masih kelawang det. Apa? Hilan. Isi kilo kita dan saf sampai 5. Kha keliu dan dah. Bun hak tidak. Baik. Perlu itu gini juga kah? Ki mong rele ni dok. Kene pupilan mah. Perluan ben khoi ka. Kalai trek. Badan bu jaka lupa dadu ka trek. Ini bakat ket ni kene tang arspa sanpo. Stikat bat. Penyo ka song bisa nang kong sanpo jar, pas pojar sanajar. Berikan solution ro sa check bang pen EP popstar kalau kidro ni kan nam ta jom people one lai pojar na pojar hadu basau nam ta kalau kidro ki bas tunat full tede Topik perwan kini kidok kha kini wang ang ni hapo hilan na bantang ji khoi kabam ko bolong lai tarik mentau na disebar aja pesan bolong tang san span ka kabarung bat ngai san pojar ka ka bentong dia sik perwan ke bami alat banai sewei bat haj jika ke bajingai wan ni hilan Southwest District len tiai nama khruat nong lang siapa di utama area poy hang ni hilan
Gabut bagi pun kuai kabam keberit tangkar sebab semput ke keberit tak kidok katang ke bersaj sudah kemusi kilo dan kubasan rutuli ke kili kidok ka nama kaditang ke kuai kabam ni kayak kenang kidok kabam keberit price tumne dia bani kong san 4000 ba ar 10000 balai san 1000 ki construction price 6000 khat khandai teli ar 1000 ke ba ar phau kalau kidor gidan ni ai lai 4000 10000 bat sepat tinggal kawin ar sepat tinggal lai teli bujaka kana baje bujaka por bujaka kadai naduk ka ar tarik situ ding ha ke por pra baje man sedap kita kita ke cukup perwan hewan-hewan itu kidok kabar baru sudah jam kam hek nak kowe kejebuk kuai berit bakut ai bedang ai wala ka pulo tu deh jam kuat kebak kanai ba we kanai kowe stay duk khani ki mongrena ni kerwet one step deh kret makna biang ta thada splite baik di bang lại thành độ lại đây không stay vào